kita bentuk sulanasang siman lago manggamay rin karen kante emon watang lago pangalamde mo kita tadi aku lago pakalan na bisimangku o kana mo to bilang nawat ia tumbang ni Banua pertamana batu bunga na lagsesa si Bali Pampalendo ia tu lisesa batik na sa apang si Bali Lola ia tu Pampalendo batik na bangun si Bali Sandauna lagsesa si Bali Pampalendo na dali tutaw apa ia mo tu pagere Indo Rompon Indo Amba nasi baru lako kita mintu sama Arabu tapan tampe kalan-kalan daiba bila ko kaleta kita na pesado din siya ko surat na tayo mingili pesado dia to kumua lako kita sa manasa pwede tutang sinorohan yung maluba to sa rasanga o tapa patuy-patun na dalang na yamoran ko ibang suluk ta to gano to nasalin ni tape kalangoy na dengkit sa manasa jadi tapan tampe nero ibang ni sa manasa to nah iya tunanin na ko to pe sinuuta pamatonta bendanan ni santoroy te jona tongkonan ya mo laku bakalan do to ya mo tutona pagere sola Indo Amba ya te pagere si Bali gereng na dadi tu paereng si Bali sokodanun na dadi tu boto dadi lai boto dadi tumba berada dadi tundo Indo Palimbo dadi tu paereng mapenduan ia telah iboto pengadilan ko sangan na tunas balian narari tu bokok kasih nadali tu domni bokok kasih si Bali lelebunga nadali tu la isese si Bali potenna nadali tu tawa apa so palungan la isesa so siapa na so bandi ia telah isesa yang mulisanga na edang abayne yang mo si Bali saudani na ko to batina Indo Amba na dadi tu nelingo kupatarui jonan Indo Amba si Bali Rompon na dadi tu paturu si Bali lai Lombok tabi dan si Burka Lanto silsila dia tu naparampot ini tu si Ponene paturuk si Bali lai Lombok dari Lombok paturuk dari lai Suso dari Soteko dari Kalito pantang pakalan to kila ko kane to may kamu tamane ni namane patungro si Bali urang patungro si Bali urang naradian tatalu yang moturuka la ikarret na Indo Boke ya teruka si Bali sok malotong nadadi to tawa apa la iserang ne boko ne tando na ne utu ia dengan ne tando si Bali mapipisan na si Bali ne pasang na dadi tu sokodangan namane ne tando si Bali ne tete pakalambe lako kaleni tu to si Ponene din siya yo halaman 11 jadi ia te sokodangan Yamo si Bali la isesa bati ina pagereng na bati ina la jamba na dadi tutaw sa anan dadi tutaw anan yamo so sapu la iruru so limbong la itapi la idua na so upa iya te so limbong
ya memalem pemain nilai tambar nada itu tahu kasera ada di tahu kasera ya mau cuma pipisan na latiku mapenduan na soalnyamin almarhum mapentanung na soalinda almarhum mapen na apaan na soopare mapen liman na soobisa mapen nanan na lairika mapen pitun na layuli mapen karuan na sooten na almarhum mapen kaseran na sootompang iya telairika ya musibali sootandi tabek lang kung kita solanasang bisa ngayon sa atong antay dati ikuha na ka sa temay pesano lakawatita sa bayan na dinene mo yung pananasa ko sa nganta ya mo to na iya telairika ka si bali sootandi ya mo mendanan ni Tebanua siya toroy Tebanuan tamarasan ta kuresuma dan lokatemo na dadian bati apa tu bati na ya mo so iyan so iwan la Beatrice na la Yasmin ya te iwan na la mo kalena salah oh so iyan salah di orang kan jadi soyan ya mo dapat mo meramdam mo si bali niya pati ina siya mama na iwan lang may sanala na nagyan anak ya mo kusok Enzo na la Quincy namane ya tuiwan o kaloran to mudah-mudahan tidak lama kita parangkul di sorona di Kuresman at Ibanua na ya ti Beatrice si bali Yorsen mule domay kilomisa akale nadadi tu Sedin nadadi tu Sopirli na Yos Pinto o di Kawaran Duka mudah-mudahan tidak lama na di Pugao sekarang na iya te ampona netandi sola riket dete yang ditiro jomai pageren turunan ke-10 dari pageren dan yang ditiro jomai Indo Amba turunan ke-9 nelan na yatu la isesa na pupaanakan di sodana na ubaini na dadi nini jadi pada mo to bakalan ko si John na nene tutumen ng totemo nene ito Yoshiba rukun na dadi mala rukun na tangundan na dadian taujong malelan mo te dadian tauyongan na dadi ni tutopak dari tumba topak dari sarusu dari putobaan ya dari putobaan dari tu apa to ada yo deh yo pokoknya na ya kuna na dari cuma putobaan mali po kayo tumba lumpa na dari tu soromon po kayo ni lagi obay mamin lonasam nadadi tu lagi panungan kasi solid obay ni nadadi sosita sumanasa ni sa puno sosita si bali ni dewa udadi jadi rampo mo to tujuan na selalu karena waktu ya semangat dari sa puno ini terima kasih silsila yang kami bacakan tapos kalau lubangan kita may tamanolona at iri de surat siapa kepada aku terima kasih, selamat siang. Oke, tempat salapan ni siapa yang nenek nanti. Maknanya suatu kali bacaan silsilah juga untuk nona banyak, nona itu kali dah sahih dan bukan. Biasa nak kata menghindar itu yang bahasa silsilah.
Jadi maleso to dikalo tang salah kalau diburi tang salah buri ya tiwan nalai bo kalina. Oh. Yo, dikalo tang salah kalau dilupa to nah badi. Dari latama ki kami lomban ibadah pemberkatan tongkonan yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor John Kanan pada saat ini bersama Dewan Stasi dari Lyon. Tanggal selesai komite Bapak Pastor yate tongkonan membojo nadu nenek na tejo te yatun na dirar tujo yatun basa silsila ambe iku ne pasang kanan. Ambe iku ne pasang kanan jona nenek bayi tejo. Jadi tondo komite mirapui tongkonan miratui kurisubang tukar pomi laku sormo laku Dewan Stasi laku ada ibadah pemberkatan tongkonan. No pada pak kamasian na buang matu ambe pak kabarong na buang tayo Yesus Kristo siya kamatotoran na buang penamasamlo tong rondong komisyon nasang totemo siya tong serakona nalambi mo lomero na dete mo kula na piadata te Allah ditanda bala kula dito di kerongko napun mo'y karungkosan na rempan ni kamu parang belan na ipasundog mamuk na papaniras sa sangka na lentong ganda bilangan na lante Allah paguran deratean iya mo tumisi pergrondong kamu tumaraputan lang tamatiinan di pamaindan pagisa painan ni masulanasang belang na buang tong tanggung dikasih alamasian kasih pakabolosan lan Allah tangami masolanasan anna torgan malon ikuyan sumangan ni sumpanituan perinde polian paraya may kumita tuko sa kapto tapi tuwin ko na sa labudanta belang na kita tayong bati tomadosa kita o puang sumpu mamase ku penasan itu na kasaranku
Bilang nasipatu na papakan itu gau kada keku ondong pole di bilang namang kana untuk na itu mi tusun ku mamase ako kaleku ku kagigi itu na kasaranku bilang na siapa yang mengontek kai parentami o buang kamasina peto kasalan dan no pada buang matua tusun ku matuasa kamaseki pagari itu kasalanta sunanta kinanta makatuan tontong selakona amin tamas sambayang puang matuan mereka pinomban kiratang langit tupuang tong kiting ratuka cuman tarulangan lalu sulapat tatuan ki kana sayo puang kuma kamu puang sun kuma masih kamu mau ambe para budak tu puang lumbang petiro aluk tuku pemanta bisara kamu mau tongtong kiting ratuka tangtore cuman tarulangan lalu itu alokatuan ki kamu mau tumangkong pasti suka bogin Allah pasi kararuan tanda masian nama lilin tuke po Allah kipo bogi kamu mau tumangkong patungara padang umballa rantai kalua kini rolang undaka katuan iya mau jatuh na taong ni tuki sorong mati kalemi umpotete buang ki buang Yesus tuku semua perintah surat kamu na pena masarlo totemo siapontong selakona amin karena buang matuan jalan lamai surat saraku tiada tetedio kakinan na dibangun tulisa benua sia tetedio tanga amelo na dipabantang tetedio kapaisanan na diponoi tumai bilik na iyanan kiangga sia mabalo sanda tupan iya tuto kinama toto sia iya to unampui kapaisanan umpasombo kamawatangan bilanna sipatu ko naparari situang patimbangan sia iya tu kapataloan napaden kabudanna toma bisara iya tu topaga tayo na lambi itu kakinan tayo na tikubi itu punog na lang to babangan susimoto itu kalan na buang matuan kuresu nama buang Bahagialah orang yang
Dolo lagu dasar kan orang tua. Kupeta adalah kota ini dua pokok. Nah, kamu pasang tu sama taruh terganggu kita long bahasa karena orang tua. Karena masa itu aku salut karena orang tua selalu pasang kona. Dan kupeta ada siang ke sini. Karena orang tua di bahasa karena segala kepemilu masalah. Narondong kiku matua soanasang. Ia menjadi kareba keperluan menuju Yesus Kristus atau ni Santo Mateo. Pakulian laku buang Yesus. Ia minta orang itu mintu kadang punaturi. Ia menipasusi bisa kekinatung pagendan banwangna tau batulang. Saya di orang kamban nasabah tuai. Siapa paliu barang pamunduk kisah untuk itu banua apa tak ngerokok belanda untuk perandangan batu laut. Siapa pindah orang itu mintu kadangku apa tak naturui ia mau dipasusi bisa atau bata tumpaden dan barangnya tahu terpuni. Saya di orang kamban nasabah tuai siangin barang apa munduk anak tumbai itu banua ropok ni naumas sang mana pakalan iya to naupu Yesus pokare tu mintuna kada iya to lendu mitiramban na tu topura diona pangadalanna belanna susi bisa topa unna dai tu tahu sega bangia na iya tumai pandita surah susi motor tu kadang nak buang matua patulian laku buang Yesus. Ia tona pokale kita stasi kumaden tongkonan lagi pasake edion na pokale na tanggal 25 wa bio pangangkasa dakan ni pasal sengat kusoro la pasal pada makula tanggang dan meru ini ke pasake tongkonan kusoro lagi pasal Albert na kuami susidukai kuami nakaran di porena pasal se apa mayo mo yan di porena na kamu menepat posule mo kumi manerampon na ina lambi kurampor pasake te tongkonan lombok tongkonan na pongpabenlong ia kumalu pasak tongkonan inang kupadoro lambang temai fungsi tongko mapepisangna pusat sejarah dinai unoso nene diponene tudani domai te tongkonan ini murid yang baik adalah murid yang sungguh mendengarkan ajaran susi Pak Thomas ini dari Bapak kita lalu masa Toraya dari masa ini mana masa ini dioso nene diponene tudadi domete tongkonan lombok tu narar pong pabendon sola lai sesa landa selako kamu bati nama sola nasa misi tanda tak enak musa nene diponene ke disalurundun ni tediona nene dadi domete tongkonan pusat semua mabenduanna alat pemersatu ia mumpamisa painanmi kamu tomara buka talang tomaka bulan mau mialanni kada turu kada malepobingka mika sai boleh tongkonan lombok tongkonan na pompa bendon sola lai sisa bendan tunanam susi kunatiro mataduanta belanda naona kami saran na pulung kasanginaan lalu kamu mintu batina belanda tongtong iteman aku kada nenek semua tanpa daya melona ke tongtong kinisa
tanpa yang mamalona ketontong ki sang kutuban. Tadi boleh membuat mentari anak lakotondon to batang ni kamu mintu to maraputaldang to makapangan naambilanda na unang kamisaran na pori kasang. Si taruna lambang kebanggaan keluarga, tanya lambang kesombongan, tanya di pesombong kemelo tongkonanta, apa di pebangga. Minda ramasanang kemelo tongkonanta, kemarin mereka karakterutan menebati, anak midadian bonus bikinkan, si bakuna-kuna yang pada pembela na kembali tongkonanta. Nasawi kumua dotong dok iring, dolion tongkonan lombok tongkonan napong padendong solawai sesa yo birimlah noko inang melo inang mabaluna pasanna si taruna tempat pelaksanaan kegiatan dinaik pogau diona rambutan keden ditemai anak midadian bongsu dikenakan seluruh kamarang parangkap umpa kuliah pas sudah perlu di peroloi tongkonanta tanai madokko lah biar kalau kau ini umbar dari pematasan kita di orang parangkapan tulisan apa rampung yang tongkonan lombok tongkonan na bong pabendong solar sisa rampomi tak pematasan tujuan rampanang kapan tulang pondok tene bagi tidak diam kamu masyarakat Diona Rambuson kedengki sumpi kalau ni Allah tangan para puan tak perlu tongkonan tak kari sini kanan si popadi tongkon madokko dan luka ko susilan masa bayangan ini aku mau kedengki si Salatindo silen dari pangimpi tapi oleh tongkonan tanai ni summa di sana talang ni kada balo tapo mau tarung budaya fungsi na dari tongkonan tarung ya fungsi na lagi raga ketaran numandalan ni kadang ngapung matuan ni tarang nilang may surat malakunda lan papasan mabebesan ni tarang ni kumua tetedio kakinan na dibangun untuk bisa bangunan batuan yang tamure kukarongko kisolanasan mau kaki solanasang belanda buang matuang pepaudan di kama kondol ke batang ni kama sokanan kama namanan la dia kadalle barang tu tong ditayangan lu dia mai buang matuan denopa na dari susito amin. Totemo orang kepasakke tertongkongan nyampe solamintu tong arapu solat di alang iate mai kumitakiran pasakke pematua tua solesia iate ta masamayang opuang tumakuasa puang tan padan-padananna inang tak tipamulan na tak akatampakan na tupakabawa bilako kami masolanasan inang situlung ularang papuren di kumaya tubombo menjatang kira di seru lami bagusan nakapa siara di pakinaloy katuan marendeng ulen di papipik madurin di papora me pamalam kesungan ia borato ambe luka borok pasak kemite uaya te parokoi mi kama totoran mi den opas ituluran mo matotoki anna ulen di uaya te mintu tu apa di pipik kilom nampak kama totoran kama bukuan kapat taran si katuan marendeng seta mabamba suruga tuina laki itu manaman totemo sia tontong selakona amin
O puang toma kuasa, kamu mutus suana bini sempasita apa sia solawai kumawaiya tumpamutu kamalapuran sekaloboran. Umpamajongan kan ipanan ke kumua papatimu kalima mamasemi pasak ke midesia iate. Denopa apa-apa tu dipipik kiwai tuman kali pasita apa sia di pato yang ini pengrosor na jarta ulitu na pematotoy pa na masallo totemo siya tontong serakona. Amin. Sunday. Crispy Sunday mga kids. Sunday. Tamasambaya buang ambe sung pumamase siya lukaboro oto nakasalamaran siya kalimpuang pumano mintu pasake kibuni ko minsa kipakalati ko niyo buang ilan na kamu moto pande na mintu pande tumangkaw bangun mintu madandan maritik tumbangun para buang toro torino lewi adam solahawa nasitaruna lalu si misa-misa para buang. Tento kamu tumangkaw bangun ite para buang tong konal lombok tu nararupong pamendor sulalay sesa tayo singa na tayo lain na kipilindoy sa ngaling na kamuan na riyo buang iya mo to kimana ko sumati kalem ito kumuha pasak kami tetong konang lombok solamintu tamara putalang anda to makaponan nao porang ni way sang pindang pipik kimita natak sang gori-gori den no pa na po pa paraya na po paraya na tontong unang karan ka na siguro bisa bulan na tontong sang kutuban ni unisung sang bukyang orang tontong si balisun na para si pasepon na kalepak tang si paisang angin tang si pasimbuan dari mintu tamara putalan angga to makapunan nao lante tongkonan lombok iyate anna sarang melangan namen daun sugi diobata ni kalena anna sa kendek-kendek namen tari anan dio tondon to batangna mintu tamara putalan angga to makapunan nao lago batina pung pabendon solaway sesa lante tongkonan lombok iyate den nopa napasake na puang matuambe pangrondong na puang ta Yesus Kristus sia papasake na puang penamasallo tontong tonang lante tongkonan yate lagi akalan Allah tangana inde to maraputal lang anga to makapunan nao bilan na Kristus puang ki. Amin. O puang to palulungan ki pasak kami tulak sombana te tongkonan iyate den no pa na matoton tulak itu diona longa sia matoto tulak ki tu diona patongkon tongkonan iyate bilang na Kristus puang ki. Amin.
Opuang to panulungan ki pasak kemiran ngate tongkonan yate den no panamin tutu taulangan te tongkonan yate tangla dilende lentekna belang na karisto buang ki amin. Opuang to panulungan ki pasak kemi bana te tongkonan iate deno panamin tutu tau tama te tongkonan iate tangla pitumpu uluna belang na karisto buang ki amin. Deno panamin tutu tau langan te tongkonan iate laun perempuan kan tua abanan siara sudah pukinalo kama balelean belan nakaristo puan ki amin. Den no panasali ia tetang mani sumi tomatang ngapa barang-barangan tang lana tunang ido ila ko tomatangga ana porapa itu ro tomara putalang ana pumatang itu ro tomaka punan nao belan nakaristo puan ki amin. Den no paan na daw sumbunginan kamamaran iyate tontong lalitan untuk kasih ramasean kasih pakaborosan labira kapainan mulawan lalako padan maru patau de kamara putalang labira kanalangan ulon atau kumombonga den no para mentutu tau mamma latingan yate la mamni mamanas yameo tindona belanda karisto tuang ki amin. Den no paan na daw inan iyate tontong ditanggung untuk kasih ramasean kasih pakaborosan labira kapainan bulawan lalako padan na marupatao dia tumara putalang labira kanalangan ulang to tumampana den no pana poma to tontong pokauran na kamatondon to batang na kamasokanan kamanamanan labira kadalle mabanan tu tontong na tayapan dia tumara putalang tumakapunan nao lante tontonan lombok iyate belan na karisto puang ki amin. Den no paan na daw inan kamamaran iyate tontong ditanggung kasih ramasean kasih pakaborosan labira kapainan bulawan lalako padan na marupatao inde suruh labira kanalangan ulun atau kumombongna belan na karisto puang ki amin.
kontong sakka saja pula kalian seliruna ulang na pumasakit muli hindi tumaraputan lang ketongkonan dia te lang na karisto kuwang ki lamin. Wato yang mintu bala te tongkonan iya te pasi kambela minta pangkila pato yang dumilila mataran na waisaba kamasagasan na timbara siya kamasarusan na api maalana-lana pato yang bata na padang siya pamambela mirasak na tangarante pamatoto di kosan nyo po na ben na si turo matoto na kayo sila makasana patongkon belan na karisto puwang ki amin. Tama sambayang buang ambe to kumombon kilo tangarani kami panam pamalati ni sora pare talubulin nama kada to kumua ton namanda palan baka di surat tak ke buku nenek na pare talubulin na bintin paiyalan tumbalan tiang gilo todolo kabongan na kete talu eteng na nama kada nakua mapusang na aku lang baka di surat
maka muna aku lantung balang tiang gilo. Mebali mi puang matuan aku sanga melo mainan mulan baka di surah aku sanga maballo bisungan mulan tumbalan tiang kilo. Mebali mi takke buku nakua tang melo dading kulan baka di surah tang malak tang kasal legaragang kulan tumbalan tiang kilo. Maka dami tu puang nakua na umma wana tiro inan mula mulai mentamben. Mebali mi takke buku nakua lamalen aku rokkoran dan nalimbong angku sitaranak lombu masakka lasonglo na aku rokko tetuk na minang angku seradan tanah madurinding angku tang tipodololo angku tang sumpuaka anna sumarre marelo dokuan na maganda-ganda daunku angku langga makenakan marapuan angku kendek mentabianan makambang anna pupamuntu marendeng na sang serekanku torotolino anna pubayo selakon na sang paduananku tahu mata. Iya moto angki malako sunun mati kaleni opuang to kumua. Pasak kemi te alang di bandorara talu bilangan na. Tula dineunang na pare talu mulin na patinduan na ke te talu eteng na. Anna maringki parenanna inde tomara putallang anna makambanyangan diong lisu palakna anna tontong sang kutuban neun misung sang bokiang borang pasak kemi bangana te alang yate den nopa nama totong tulak itu dano alang situru matotona kayu sudah makasana patongkon pasak kedu kami luang nate alang yate den nopa na tontong siumpu isin na tulan na pake tua manaman inda to mara putalak angga to makapunan naon lante tongkonan lombok iyate pasak kemi salin na te alang yate den nopa na mintu tua apa di panata dosa di alang yate laun pabutu karongkosan kamana-manan labi rakadal lemabanan tu tontong na tayaranmu inda to mara putalak lante tongkonan iyate pasak kemi tarampak nate alam yate paman bela mi babata na padang serasang na tangarante belan na karisto puang ki amin. Buang Tuhan dengan kuasa siang keborong kamu sedanang ranu matotoki
kisah datangani kumua kamu mau kali buang buang kami untuk pasake ia mertuami kita sambayang semua o ambe tonton kumimpin ni kamatotoran siap sumangat pak kamaya tumintu to miben pasangan kung kami daw milako kumbongan sallo ana panate pasangan tempo ya ko situlan lakongan mi mua anna iya tu kumbongan sallo takon to matinurong kumbangun itu katuan mengkau lamati kalemi sia katuan napon noy kasih pakaburosan sola kasih kamayan ki palaku puan tontong duka kami umpakanan naik sia umpaturi tumintu toma parentaki lan teleponan tondok muana tontong matinurun nayo kay to buda siguro kakinaan ana iya tuto buda mahin umbangun itu katuan napon noy kamisaran kasih turungan sia kamarampasan ki palaku puan tontong kuming palempan ni pasakya marunin ini siapa sopan ni kamamasan ni teto mana pulan tetongkonan lombok tongkonan na pong pabendon solalai sesa anak tontong tulan kasih pakabarosan kasih kamayang kasih kamaliran na kasih di kanan bisa sola bisa on ora katontong tuming kaulamati olomi sia tontong pangke komilan min tulalan katuanna ki palaku puang ki pasabayang buka tujuan nene erni batu dorce rambung tulan kamalamang bakang kaleh marasan di rawat yo rumah sakit sinar kasih jama kaleh kamu motorna kamatotoran opuan sorong di kamatotoran inde toran toran ki batu neneki nama dilaken ketlangan tampuan nimbong susu kamalapuran sia kamasakyan kuli labir kamak kusumantan mati kalebet buang dalam ayat tetoron neneki nene erni allo totemo umpakaraya allo kadadenda maafin kasera pulang kasera tontong komisulan nilan kamatuan opuan sorongan kamasakyan kuli sorongan ipakamase tuna papayan tetlako tenene ulen anak naradian bong sunakenakan na tonto masakit kulit lalu lalalat katuan na kipalaku opuang matua ambil luka borok isan datongani kumua lante panguran derandean iyate ondo rakalante kapenumbang iyate menjereng komi usitamon kami umpas sakit kami masalah nasang umpas sakit tomaratulang lante tongkonan lombok batina pom pabendon solalai sesa ia merotuang angkitang toreng pakende papulian siapa terus mana mati olomi situang tonto masonan siapa pasan dia tamat kuasa matontongan mi dan nopan na iya tukadan mi mangka kirani sakinan numandalan lame dari pentuan manda sia suruh marorongan lan kalingkan katuangki sia dan nopan anak kamatotoran pasak dia itu kita lima lantai Allah totemo laki kamatoto lompo lalang pak korean ni angkitan itu menimpa kemewe itu apa mangka siapon untuk kamasiankan ni angkiton to matinurung naga itu kasugiran teologi anak pemalapi sangan ni siaki pemaupa masalah nasan ia begitu pangaduan atau begitu seorang mati kalegi umpotete buang Yesus itu sama perintah surat kabar dan masalah totemo sekontong selakona amin dolong terima kita sakena pematuan kepada Nabi lagu penutup Hallelujah.
Den no panapasak kena pun matuatunan na kung surat kila ko kita minto masoranasang langsang anak ambe na anak na penamasalo siulong masoranasang rampuran dan na matunaw na kapenumbanta lantinginan kamarampasan Allah totemo kurre sumanda